Ova godina je bila veoma uspešna. Ja sam posebno zadovoljan rezultatima koje su ostvarile mlađe kategorije na velikim evropskim takmičenjima. Posebno tu ističem uspehe naših mladih strelaca na olimpijskim igrama mladih u Skoplju. Održane su u Skoplju u junu mesecu, što svedoči o tome da imamo podmladak. Imamo strelce koji će ubrzo preći u seniore i nastaviti kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima. To je ono što me najviše raduje u ovoj godini. Inače smo uspeli da ispunimo plan i program koji je bio predviđen za ovu godinu. Započeli smo i neke nove projekte zajedno sa Strelačkim savezom Bugarske i Nemačke. Erasmus projekti prvi put smo aplicirali za taj projekat i uspeli smo da ga dobijemo. Tako da je to jedan pionirski iskorak u pravcu razvoja streljaštva i stvaranja novih uslova za rad naših strelaca. Tako da se nadam da ćemo i narednu godinu započeti uspešno kao što smo ovo okončali i da ćemo nastaviti kontinuitet osvajanja medalja koje imamo. Ono što je ostalo neurađeno u ovoj godini i zbog čega mi je mnogo žao, to je rekonstrukcija strelišta Careva Ćuprija. Taj proces je zastao zbog objektivnih okolnosti. Čeka se Ministarstvo za javne ulaganja da da saglasnost na taj projekat. Tako da što je do nas mi smo uradili. Ali bilo bi jako važno i strateški važno da to strelište se rekonstruiše i da to bude nacionalni trening centar našeg saveza, budući da nemamo ni jedan trening centar na kome naši reprezentativci mogu da se pripremaju za velika takmičenja.